Family imwe gicagi-ini gia Shamoka mwena wa Ngurika kaunti-ini ya Naikuru mararĩrĩra kĩhoto kĩao thutha wa nyumba yao kumomorwo kurumirira ngucanio ya gicunji kia mugunda mwena ũcio. Aihũirwo ni matuku ya hana Njeri uria niwe mwene mucii uyu ni ahinyĩrĩirie kuuga matinakorwo na ihinda rĩa kuhonokia marũa ma bata ona kana indo ingĩ ciao cia bata, kuona matharikiirwo mateharĩirie utuku wa gukia umuthi ni nyanakĩirie kuhetwo rangĩri ni maafitha borithi mwena ũcio. Na wamechukua kila kitu, wamerusha nje, zote zimewekwa kwa barabara na wamevunja kila kitu. Na kuna zingine wamebeba masola na pia nilikuwa na mabata wamebeba, wameweka kwa gari zao. Kuna wenye wanaikaa kwa urithi wetu, lakini ni urithi wa baba ya mabwana zetu. Mwena-ini wake Njeri ni augite ni mambikite cira wigie gicunji giki kia mugunda igoti-ini na nginyanagia umuthi uyu ndari amukira marwa o mothe kuma igoti-ini makumuria ehere mugunda-ini ucio, akiuga undu uyu ni wakiriga kuona akihamurithio mugunda-ini ucio. Tulikuwa na kesi ya shamba, mzee wangu alikuwa anafanya kesi ya shamba na hiyo kesi bado inaendelea kotini na ijaisha. Tarehe 4 tuko kotini na wamekuja na hakuna ripoti yoyote, walikuwa wameniambia oda yote ya kusema nitoke. Oho ene mucii uyu ni mathiete na mbere na kuga ni manyaririkite kwa makiria ma miaka 5 guku makiuga riritirio rita ria mbere kumomorerwo nyumba yao ona thengio wa cira uyu gukorwo wambikitwo igoti-ini metereire utuithanio. Rais wetu tunakuriria utusaidie tu, hii urithi irudi kwa mikono yetu. Mtoto yangu analia, alipoteza mtoto juu ya hii shamba, tusaidieni tu. Tumeachwa hivyo na hatuna mahali ya kwenda. Riu family ino ni yuritie thirikari gwika mituki kuingirira ndeto ino niguo macokerio mugunda wao uria kurerikana maratunyukithio kia hinya ni mundu umwe kuma family ino.